nyuma y'uko Rayon Sport hasohotse imyanzuro ihagarika RUNIGABABISHA Mike wari uhagarariye fan base za Rayon Sport na Muhawenimana Jean Claude wari uhagarariye abafana bose ba Rayon Sport mu gihugu no ku isi yose. Nyuma y'uko bamaze guhagarikwa bongeye kugaragara mu bikorwa nk'ibyo bari bahagaritswe kubyitwa ko ari amakosa, nyuma y'uko batahamyaga ko umuyobozi uyoboye Rayon Sport wemewe n'amategeko MUNYAKAZI SADATE. Nk'uko babidutangarije aba bagabo, RUNIGABABISHA Mike aragira ati nahagaritswe n'abatazi kwandika, ndacyahamya ko SADATE akwiye kwegura. Umuyobozi wa fan base za Rayon Sport RUNIGABABISHA Mike yongeye gushimangira ko atarahindura ibitekerezo bye ku magambo aherutse kuvuga ubwo yasabaga MUNYAKAZI SADATE kwegura, ndetse ahamya ko komisiyo yamuhagaritse itabifitiye ubushobozi, ndetse yongeraho ko abari muri iyo komisiyo batazi kwandika. Nyuma y'iminsi hagaragara kudahuza mu bitekerezo hagati y'ubuyobozi bwa Rayon Sport ndetse n'abayobozi b'abafana barimo Muhawenimana Jean Claude uhagarariye abakunzi b'ikipe mu rwego rw'igihugu, ndetse na RUNIGABABISHA Mike uhagarariye ihuriro rya za fan clubs za Rayon Sport fan base, bamwe byarangiye bahagaritswe igihe kingana n'umwaka nta gikorwa cy'ikipe bagaragaramo. Ariko aba bagabo bombi bakomeje kwinubira ko ubuyobozi buyobowe na MUNYAKAZI SADATE nta kintu bukora na kimwe kugira ngo bugaragaze ko buhuza abafana, ahubwo bagenda bigizayo batavuga rumwe. Mu nama yateranye mu kwezi gushize ihuza abahagarariye komisiyo ya discipline muri fan clubs za Rayon Sport, maze Mike na Claude babanza gutumizwa n'uru rwego bisobanuriye kuri ibi bikurikira: kwigomeka ku buyobozi bwa Rayon Sport mugaragaza ko ubuyobozi budashoboye, munakangurira abafana kubacamo ibice mubwangisha ubuyobozi buyoboye ikipe ya Rayon Sport. Ku mbuga nkoranyambaga muhuriraho n'abandi mu itangazamakuru aho mwagiye muca hose mwagiye mugaragaza ko mutemera ubuyobozi bwemewe bwa Rayon Sport, ku bw'ibyo ubuyobozi buriho bukaba bifata nk'ikosa. Cya kabiri, gucamo abafana n'abanyamuryango ibice hashingiye kubakangurira kwanga komite ya Rayon Sport iyobowe na MUNYAKAZI SADATE. Ku mbuga nkoranyambaga muhuriraho n'abandi bafana muca no mu bitangazamakuru bitandukanye musaba ko ubuyobozi bwa Rayon Sport bwakegura ko budashoboye. Icya gatatu, bashinjwa kutubahiriza umurongo ngenderwaho watanzwe n'inzego za leta zishinzwe imiyoborere myiza RGB, yerekanye ko ubuyobozi bwa Rayon Sport bwemewe n'amategeko buhagarariwe na MUNYAKAZI SADATE. Nyuma y'uko iyi komisiyo yatumije abo bagabo bombi Mike na Claude biciye mu banyujije muri fan clubs za Rayon Sport, ni naho bahereye bafata umwanzuro wo kubahagarika igihe kingana n'umwaka wose nta gikorwa na kimwe cy'ikipe bagaragaramo. Iyi myanzuro ifashwe nyuma y'uko batumijwe n'akanama gashinzwe imyitwarire mu ihuriro rya fan clubs za Rayon Sport hagamijwe gutanga ubusobanuro ku myitwarire ngo itari myiza yabaranze mu minsi ishize. Ubuyobozi bwa fan base ya Rayon Sport buyobowe na Mike RUNIGABABISHA kugeza ubu temera ko yakuye kuri uyu mwanya. Tuganira mu kiganiro cyihariye yagize ati: ndahamya ko urwego rwampagaritse rutabifitiye ububasha, uburenganzira na buke bwo kuba bwampagarika muri Rayon Sport. Ese Rayon Sport ni iyande? Ndetse ko batanazi kwandika. Icyo tugiye gukora uko baduhagaritse, tugiye kwitabaza abanyamategeko bacu. Aho mbona byaturutse nuko bamwe batazi ko Rayon Sport bayigiramo uruhare, abandi ntibayigiremo uruhare, bamwe bakiha inshingano badafite, abandi bakumva ko kudahuza ibitekerezo bihita biba ikibazo kandi atari uko byari bikwiye kugenda. Ntekereza ko umuntu akwiye guhana ibitekerezo na mugenzi we. Ntekereza ko umuntu adakwiye guhanwa ashingiye ku itegeko ry'amakosa runaka wakoze, ariko kuri twe siko byagenze, kuko komisiyo yaduhagaritse imeze nk'abaringa ndetse nta bushobozi ifite bwo kuduhagarika. None se abantu batazi no kwandika neza ugasanga ntibanandika amazina yabo neza, abo bantu baguhagarika kuko ari abahe? Isi niba narakosheje kandi nkabandi umukozi wa Rayon Sport, kuki ntandikiwe n'umunyamabanga w'ikipe kandi nabyo bigakurikizwa amategeko? Ese ibi kandi Mike ntiyumva kuba yaragaragaje uko yumva ibintu bihita bihinduka icyaha ku buryo yabibazwa, kuko ahamya ko natwe ukwiye kuzizwa uko yumva ibitekerezo cyangwa kumva yumva ibintu. Yagaragaje we nk'umunyamuryango wa Rayon Sport ko abyumva. RUNIGABABISHA na Claude nk'umuyobozi w'abafana ba Rayon Sport ku rwego rw'igihugu, ariko nyir'ubwite avuga ko ntacyo yabivugaho kuko abamuhagaritse aribo bari mu mwanya mwiza wo kuba bavuga impamvu bamuhagaritse. RUNIGABABISHA avuga ko ibi mu gihe Niyegure James nk'umuyobozi mukuru wa komisiyo wa discipline wa fan base za Rayon Sport avuga ko niba Mike yumva yararenganyijwe cyangwa akaba yumva urwego rwabahanye rutabifitiye ubushobozi, afite uburenganzira bwo kujurira
gushuririra imyanzuro bafatiwe. Mu myanzuro twabahaye harimo ko uwumva ko yaba yararenganye yagana komisiyo y'ubujurire bitarenze iminsi 7. Twabanje kubagira inama yo gusaba imbabazi n'amakosa twaberekaga, ariko bagaragaza ko nta makosa bakoze. Twe twakoze ibyemewe n'amategeko kandi dufitiye ubushobozi kuko turi mu rwego rushinzwe imyitwarire muri fan base ya Rayon Sport, kandi abo twahanye nabo bari muri icyo gice, tubona ko nta tegeko twishe. Munich yakomeje avuga ko abahagaritswe bose bagiye kwicarana n'abanyamategeko babo bakareba icyo gukora kuko batakwemera kurenganywa bene aka kageni. Twe ntabwo twakina ikinamico nk'icyo bariya bari gukina, tuzifashisha abanyamategeko. Hanyuma wakosheje ahanwe biciye mu mategeko atari ukubyuka ukazana urwego rwa baringa ngo ruje guhagarika abantu gusa. Ibi bije nyuma y'aho muhawe n'Imana Jean Claude wahagaritswe muri fan clubs abarizwamo yitwa Friends Fan Club kubera amakosa bamushinjaga kutubahiriza inzego n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bitewe n'amagambo yagiye atangaza mu bitangazamakuru bitandukanye. Abandi bahagaritswe ni Ayishakiye Fiasi usanzwe ari umuyobozi wungirije muri Match Generation na Nsangabangere Ernest usanzwe ari perezida wa fan club ya Gicumbi. Iyi baruwa aba bagabo bose uko ari 4 bandikiwe yagiraga iti: nyuma y'uko iyi komisiyo igutumiye ukayitaba kwa 24/6/2020 maze ibirego byose mukabihakana uvuga ko atari amakosa ahubwo ari umurongo mwahisemo, tubandikiye tubamenyesha ko imyanzuro yafashwe na komisiyo ya discipline ya fan base ya Rayon Sport kuri ayo makosa yose uregwa komisiyo yiherereye igasuzuma ikirego cyawe isanga nubwo uhakana ibyo uregwa utarabashije kuvuguruza ibimenyetso bitandukanye yakweretse by'amakosa wakoze nk'uko twasobanuye haruguru, bityo komisiyo yagufatiye imyanzuro ikurikira: guhagarika mu bikorwa byose bya fan clubs za Rayon Sport mu gihe cy'umwaka, guhita uhagarikwa mu bikorwa byose n'imyitwarire yose yo kwigomeka ku buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport buyobowe na Munyakazi SADATE no kuba wakangisha abafana n'abanyamuryango. Ibyo byose ubibujijwe kubigaragaramo, kuko kumenyesha ko nibigaragara ko uri subiracyaha iyi komisiyo isabye inzego zibishinzwe z'ikipe kuzahita uhagarikwa burundu nta yandi mananiza, kukumenyesha ko nutishimiye iki cyemezo ushobora kukijurira muri komisiyo nkemurampaka y'umuryango wa Rayon Sport mu gihe kitarenze iminsi 7 kuva igihe iyi myanzuro itangiwe. Guhita uhagarika ibikorwa n'imyitwarire yose yo kwigomeka ku buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport no kwangisha abafana n'abanyamuryango bayo ubuyobozi buyobowe na Munyakazi SADATE. Kukumenyesha ko nibigaragara ko uri mu subiracyaha iyi komisiyo isaba inzego zibishinzwe z'ikipe kuzahita uhagarikwa burundu nta yandi mananiza. Icya kane, kukumenyesha ko nutishimira iki cyemezo ushobora kukijurira muri komisiyo nkemurampaka y'umuryango wa Rayon Sport mu gihe kitarenze iminsi 7 uvuye aho iyi myanzuro itangiwe. Rayon Sport yakomeje kuzamo ibibazo bitandukanye nyuma y'uko Rayon Sport yari imaze gusinyisha umutoza mushya Bukasa n'umwungirije Bwankura, aho binavuga ko Manase Mutatumbedi rutahizamu wa Gasogi United ukina aciye ibumoso cyangwa uri ku ruhande rw'uburyo ubuherereye i Kinshasa iwabo yaba ari mu biganiro bya nyuma arangizanya na Rayon Sport kuba yayisinyira, aho yaje gutangaza Manase Mutatumbedi ko amasezerano yari afitanye na Gasogi yarangiye y'umwaka. Ibyo Kenisi yatangaje yuko uyu mukinnyi yaba afite amasezerano y'undi mwaka muri Gasogi. Mutatumbedi Manase yavuze ko ayo masezerano ntayazi, ahubwo ko yabonye email ya Gasogi United imusaba ko yabongerera amasezerano, ariko nta gikoraye yarakirimo kuyasoma atari yayuzuza. Nyuma y'uko abonye offer ya Rayon Sport, biravugwa ko Manase Mutatumbedi yaba ari mu biganiro bya nyuma bimwerekeza muri iyi kipe yambara ubururu n'umweru batazi hagati izina ka gikundiro cy'abanyarwanda. Munich yegukana igikombe cy'igihugu ku nshuro ya 20. Robert Lewandowski warengeje ibitego 50 mu mwaka umwe w'imikino yafashije Bayern Munich gutsinda Bayer Leverkusen ibitego 4-2 yegukana igikombe cy'igihugu cy'Ubudage ku nshuro ya 20. Muri uyu mukino wa nyuma wabaye kuwa gatandatu, Bayern Munich yafunguye amazamu ku munota wa gatandatu ku mupira w'umuterekano watewe na David Alaba nyuma y'ikosa ryarikorewe kuri Robert Lewandowski nyuma gato y'urubuga rw'amahino. Serge Gnabry wagize umwaka mwiza w'imikino yatsinze igitego cya kabiri ku munota wa 24. Amakipe ajya kuruhuka nta zindi mpinduka zibaye. Umunyezamu Manuel Neuer yagize uruhare mu gitego cya gatatu cy'iyi kipe ku mupira muremure yateye ufatana na Robert Lewandowski nawe wateye ishoti komeye. Umunyezamu Lucas Hernandez ananirwa gufata umupira ujya mu izamu. Steven Bernd yagaruye icyizere
cya Bayer Leverkusen atsinda igitego n'umutwe ku mupira waruvuye muri corner ariko Robert Lewandowski atsinda icya kane ku munota wa 89. Bayer Leverkusen yabonye igitego cya kabiri cy'impozamarira mu minota y'inyongera kuri penalty cyatsinzwe na Kai Havertz ubwo Alphonse Davies yari amaze gukora umupira mu rubuga rw'amahina. Gutsindwa uyu mukino byatumye Bayern Munich igeza imikino 26 idatsindwa ndetse yanganyijemo inshuro imwe kuva Ukuboza mu gihe imaze gutsinda imikino 17 yikurikiranya. Ibitego bya Robert Lewandowski yatsinze muri uyu mukino byatumye ageza ku bitego 51 mu mikino 44 amaze gukinira iyi kipe ye muri uyu mwaka w'imikino wa 2019-2020. Bayer Leverkusen yongeye kubura igikombe nyuma yo kunanirwa gutsinda umukino wa nyuma wa UEFA Champions League inshuro imwe w'igikombe cy'igihugu inshuro eshatu kuba aba kabiri muri shampiyona inshuro eshanu nyuma yo kwegukana igikombe cya kabiri gusa ifite muri UEFA Cup mu 1988 na German Cup mu 1993. Mu gihe umwaka w'imikino utararangira Bayern Munich imaze kwegukana igikombe cya shampiyona iracyafite amahirwe yo kwegukana igikombe cya gatatu aho kiri mu irushanwa rya UEFA Champions League yatsinze Chelsea ibitego 3-0 mu mukino ubanza wa 1/8. Bayern Munich yegukanye igikombe cy'igihugu ku nshuro ya 20 mu gihe kandi ari ku nshuro ya 13 yegukanye ibi bikombe biri gukinirwa mu Budage. David Alaba yishimiye igitego cye cya mbere cy'umupira w'umutekano yateye Bayern Munich yatsinze ku mupira uteretse, umupira yateranye ubuhanga bukomeye cyane aho Serge Gnabry yatsinze igitego cya kabiri nyuma yo gusiga ba myugariro ba Bayer Leverkusen. Ishoti rikomeye nyuma y'uko umuzamu Manuel Neuer yarateye umupira Robert Lewandowski, niryo shoti ryavuyemo igitego cya gatatu umupira Robert Lewandowski yateye adahagaritse. Umunyezamu Lucas ntabwo yaje kumenya aho umupira umuciye mu maguru igitego kiba kirenyoye, ariko ntibyatinze aho Steven yaje gutsindira igitego cy'umutwe cya Bayern Munich umupira ruvuye muri corner. Robert Lewandowski ku munota wa nyuma yaje gutsinda ibitego yuzuye igitego cya 50 mu mikino 40 mu mikino 44 amaze gukinira Bayern Munich muri uyu mwaka w'imikino 2019-2020, ariko Kai Havertz atsinda igitego cya penalty cyavuyemo igitego cya kabiri cya Bayer Lewandowski. Bayern Munich yegukana igikombe cy'igihugu ku nshuro ya 20. Umunyarwanda kapiteni w'ikipe y'igihugu Haruna Niyonzima Fabregas yavunikiye mu mukino bakinagamo na Bwankura United. Haruna kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda umupira w'amaguru Amavubi Stars akaba n'umukinnyi mwiza wo hagati w'ikipe ya Young Africans yagize ikibazo cy'imvune ubwo bari batangiye umukino basuye Bwankura United. Haruna Niyonzima yari yabanje mu kibuga ariko ku munota wa 10 uyu mugabo yahise agira ikibazo cy'imvune ahita ava mu kibuga byihuse. Nyuma yo kuva mu kibuga Eric Mayer umutoza mukuru wa Young Africans waciye mu ikipe ya Rayon Sport yahise yinjiza Abdul Aziz Makake, uyu munyatanzania nawe ukina hagati mu kibuga ariko asa n'ufasha abugarira defense midfielder, mu gihe Haruna Niyonzima we akina nk'ufasha abataka attacking midfielder. Muri uyu mukino Haruna Niyonzima niwe munyarwanda wari wabanje mu kibuga, mu gihe Sibomana Papi yari yabanje hanze ku ntebe y'abasimbura. Abakinnyi ba Yanga bari babanje mu kibuga. Yanga yari yabanjemo 11 Faruku Shikalo, munyezamu Juma Abdul, Adel Saleh, Lamin Molo, Said Makambu, Kevin Yondani, Dennis Kesele, Salumu, David Moringa, Haruna Niyonzima Fabregas. Andi makuru dukomeje kumenya nuko Kiyovu itegura inama y'inteko rusange abujuje ibisabwa byo kuyizamo ari abantu 19 gusa, aho byatangaje abantu bibaza bati kuki izi nama zirimo guhuza amakipe barimo gusabwa ko kuyijyamo bigoranye cyane. Ubuyobozi bw'ikipe ya Kiyovu Sport burimo gutegura inama y'inteko rusange izahuza abanyamuryango b'ikipe, ariko igitangaje nuko abemerewe kuza muri iyo nama ndetse bakaba banahabwa uburenganzira bwo gutora 19 nyuma y'uko komite nyobozi ya Kiyovu Sport icyo gihe yavuze ko inaniwe yifuza gusimburwa. Hahise habanza kujyaho komisiyo yagombaga kuyobora iyi kipe mu gihe cy'amezi 2, hanyuma hagatorwa komite yindi isimbura yari iyobowe na Kayumba Jean Pierre. Aha niho hahise hatorwa komite nyobozi y'agateganyo yagombaga gusoza manda ya komite nyobozi yari ivuyeho ariko idasoje manda yayo, yajyaho ubuyobozi buri kuyobora Kiyovu Sport kugeza ubu, nubwo bwagiyeho bitavuzweho rumwe n'abanyamuryango b'iyi kipe bavuga ko hatubahirijwe amategeko atumira inteko rusange yitwa ko yaburijwemo.
Amakuru twamenye ni uko hari gutegurwa inama y'inteko rusange mu kwezi gutaha kwa Kanama 2020 izahuza abanyamuryango b'iyi kipe ya Kiyovu Sport, ari naho hazatorwa ubundi buyobozi buzayobora iyi kipe mu gihe cy'imyaka iri imbere, kuko komite nyobozi iriho ubu ari iy'inzubacyuho, komite nyobozi yacyuye igihe. Gusa nubwo hari gutegurwa iyo nama y'inteko rusange, amakuru twamenye ni uko abitwa ko bemerewe kwizinjira muri iyo nama y'inteko rusange ari abantu batarenze 19, kuko ari bo bonyine bamaze kwishyura umusanzu utangwa na buri munyamuryango. Abanyamuryango b'ikipe kandi bakaba bashyizeho bimwe mu bisabwa ngo umunyamuryango azabe yemerewe kwiyamamariza kuyobora Kiyovu Sport, ibirimo kuba byibura umuntu amaze amezi 6 ari umunyamuryango wujuje ibisabwa byose ngo yitwe umunyamuryango kandi agaragara mu bikorwa bya ikipe. Twifuje kumenya amatariki azakorerwaho iyo nama y'inteko rusange, duhamagaye visi perezida wa mbere wa Kiyovu Sport akaba n'umuvugizi wayo Ntarindwa Theodore, maze adusubiza mu magambo ye make: ndi mu nama ntacyo twavugana, nubwo abagera kuri 19 aribo bonyine bamaze kuzuza ibisabwa ngo bazabashe kwitabira inama y'inteko rusange izahuza abanyamuryango ba Kiyovu Sport, ariko ngo siko bose bafite uburenganzira bwo kuba baziyamamariza kuyobora iyi kipe, kuko harimo abataramara ayo mezi 6 ari abanyamuryango b'iyi kipe. Ubusanzwe buri munyamuryango wa Kiyovu Sport aba agomba gutanga umusanzu ungana n'amafaranga 120 ku mwaka.